Na opinião de Nandi, diz para sobra, não tem uma opinião diferente, represália também contra Nandi. Pero o dia o conselho não rende no tabaco, o não se tem medo de represália, o voto está secreto. De kandidaat más younger de lista verbindt oneien die edad y me sentí más privilegiado. Wij vertegenwoordigen geen persoonlijke belangen. Wij vertegenwoordigen niet de politieke elite. Wij vertegenwoordigen een zaak. En het is de zaak van de rechten van de mens.